Kani gadega Batisi TV, bat pidang pet yaki kubor baman kasngi. Kah Nyotra Petroleum Workers Union HPWU hanya kasngi kah Nyotra ujelio kala yakendo yu menteri rangba kajela u Konrad K Sangma ban dawa baka sorkar jela kan ya keren baka sorkar pedeng ban plia biang ya kajaka penlang umpenyang petrol bat umpenyang diesel kabadan ha umroi riboy district kabala syue no kumtu nadu belakang haus nam arajar kendai u presiden ke HPWU uba Alistair Dingdo haba keren syakilat pathai kubor ulaong ba menteri rangba ula kular ban chimkhia ya kini kajing dawa kaseng ban ya keren bat katnat petroleum bat natural gas ka sorkar pedeng ban plia biang ya kini kajaka penlang umpenyang Ulaong ba kajing don kam ban pentri kami kini kajaka penlang umpenyang kanang ban pelat ya kajela Meghalaya na kajing kerdo umpenyang kamtam habadan ginu-ginu jiki ya kajela Assam kabujukta bun sien ya kajela Meghalaya với là stop thing buat kali tangki jengi nang tiap kami olut kihap bansa dari RLC kihap bansa dari itu siasa pi ba pisu yo na perpom pun so ringi bakit na do na Assam na tap pen Assam tak ini do kata tak show siam unsa shim ya kane but central government but ministry of petroleum khamtam considering the fact that Meghalaya is the longest international border with Bangladesh haka kapung kajing tep jeni haka home ministry kalong so vital important strategically ketika di punte la da jahat ma ketika di punte bidan kampa namte for reason best known to company ki khangi ketika di punte ni de bandan ne ketika buffer stock ki ka buffer stock ba je ka man man sngi ni lot asa de la ga isha sa kum mencuali ka jur ka bomblas tinimio wila stock nang tinggi mio isu at least da kadan ka buffer stock nang thi kadan hang thi hadam ni lot nang thi ni penbiang ni pat pa nang thi